Obvious. Haya, tu live. All right. Uyeka silent kila simu zote. Yes, mwirori wa Faruthi wa Thayo TV geithika nitwa gucerera mĩarahuko ya umuthi na toka kuri Mama Rachel na Baba Rachel mari hahoguo. Mama Rachel na Baba Rachel, inueni mikono. Yes. Hi, ne maramuona ini ya very good. Yes. Very nice. Mothe juira ndo macerera nigetha tuteretange maundu meri matatu uguo. Eni mwiroreri thank you muno makiria ni gukorwo ri hamwe na ithui mahinda-ini maya. We ra join geithika muthire Kenya bende mutambure. Ndona mundu gwitwo Grace Gashuhe watu ono kageithania hau nigetha ngutambure. Ninyendete gutambura andu aria magituceragira riria twathie live hingo ciothe. Watuwera tugoko ni tugukuona, tuwera guoka ni tugukuona, tukire gucerera Mama Rachel na Baba Rachel. Jega Maura geithika ndakuona. Asante sana Lizo wa Irimo, mambo vipi? Ndona mundu gwitwo Esther Ndutire, asante sana. Grace Gishuhi, thank you. Isaac Mbogwa, thank you. Ni acio makirikitie kuingira guko. Miss Mongai, mambo vipi? Margaret Mwangi, how are you? Irene Mwangi, thank you. Wanya na ujoera guko ni ngugeithie. Irene Mwangi, thank you muno makiria. No ego gatwira kuri uri nigetha tugagutambura na kuria uri ni nigetha at least ukigwa na we represented na andu aku maigwa ni well represented so wanya no kajoera guko ugatwira hari uri nigetha nani ngutambure. Julie, mambo vipi? Jane Gary, how are you? Nyambu Mwangi, thank you. Saudi Arabia. Julie we kuria Bahrain. Domitila Kamene, how are you? Beth Wangari, asante sana. Thank you muno mjini Gary, thank you. Nyambu Mwangi, asante sana ukiwa Saudi Arabia. Very good. Mudogo wetu Pauline we Doha, mambo vipi? Isaac Mbogo we UK. Esther Ndutire we UK. Riu no natari muge camania andu acio UK no wega mumenyanire haha. Irene Mwangi kuria Dubai. Mudogo wetu Pauline wajika kuria Doha. Teresia Kariuki Qatar. Mudogo wetu mudogo wetu Margaret Mwangi thengio ni ndakona. Daman, he mundu ikuria Damam, mashita gubethi wa Ngari kuria Damam na watu wa Bahrain naona ni wengi siku ya leo. Jega Mwaura, aluga tuned, we love you people, asante sana, we love you too. Grace kesho ya kuria UAE, nishire kune Dubai. Kena S kuria Saudi Arabia, alright, na Irene Mwangi kuria Dubai. Hamwe na inyuĩ mũratũ join mĩarahuko ya ũmũthĩ yukia ngeithiwa nyonoka njoera guoko nigetha ngutambure hari uri na ukigwe wi mucie tuike kaundu gaka kanini muno makire tukagucerera Mama Rachel na Baba Rachel na nitwakiugire mationaga na nimekenaga na maikaranagia hamwe na maikaraga mari iki guku na nikuo tugakumacerera mahinda-ini ma Valentine na of course Valentine kinjire na dioi. Baba Rachel, yes sir. How are you? I'm very fine. Geithia mwiroreri wa Kigosho FM TV wa Faruthi wa Thayo TV wa Faruthi wa Thayo TV geithika ni ndamugeithia ritwa ria Mwathani. Yes. Amen. Nikijibura nikirata. Dad ako sawa. Ndahithithie. Ni dad uko sawa? Niko sawa kabisa. Utuiri atia kuma twirigaine? Ndi machua na ndi hopio. Feel. Okay. Very good. A pleasure. Ndakena muno makiria ni gukorwo na inyue haha. Mĩarahuko ya ũmũthĩ na muno makiria ni undu wa gukorwo ati no mugikarite wega. Valentine uratwara mbĩkũ ne haha? Ndugikire. Tondu tureiga atiriri. Ngai tondu ni Ngai ri. Ithuĩ ona kindu kimwe tungikena
na tũngĩcokia ngatho nĩ tuone nyũmba ĩrĩkĩte. Muone nyũmba ĩrĩkĩte. Ĩyo nĩyo Valentine itũ njega na ya ĩcamaga ũkĩ wa njũkĩ. No nĩ wakĩmũgũrĩra ihũa. Ndũtigie akĩrĩ love wa mine. Nĩ athuri tuoneka tũtarĩ wendo. Kĩlove kĩho mũno tondũ rĩu rĩ ndamũrutire kwao ngĩmũthekia nake agĩthekia akĩnjĩra tũthiĩ na rĩu twĩ nake akĩnjĩra mwendwa reke tũikaranagie na thayũ na nĩkĩo twĩ haha tũgĩcokeria Ngai ngatho. Tareke tũigue nake kuga atĩ andũ rĩu ithuĩ twĩragwo ithuĩ nĩithuĩ tũratwara wendo nao marehe respect submit. Reke anengerwo microphone nake tũkĩigue ũrĩa gũkiuga. Nĩ tondũ mũthenya ũmũthĩ mũthenya wa bata tũkwĩta pre-Valentine. Nĩ pre-Valentine. Mama Rachel to nginya mũfix mũnyitĩre. Mama Rachel, mambo vipi? Poa sana. Uko salama? Mimi niko salama kabisa, buheri wa afya. Love ni mingi. Mimi niko poa. Masikia love ni mingi. Love iko tu. Sasa unasemaje na hii Valentine? Mimi niko salama. Na sina ubaya, nashukuru Mungu hata kwa umbali huu. Tu furaha yangu ni kuona tu Mungu atujalie neema. Wapendwa wetu wenye huwa wanatushikilia. Tuweze kumalizia huu mjengo. Alright. Tuweze kukaa vizuri kwa sababu kabla tufike hapo tunaongea kuhusu Valentine. Unajua usiasimi hiyo statement. Yango wapi heja buloliki hapo. Okay. Mambo atagero what? Valentine iko. Na sisi huwa tunadumu na Valentine forever. Tangu tulipooana tuko na miaka mingi wewe. Mko na miaka ngapi by the way kwa marriage? Niko na miaka 24 sasa. 24 years kwa marriage. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Na tunaendelea. Sisi bado tu tunapendana. Bado mmeiachana hiyo 24 years? Hapana, hata sijawahi enda kwetu hata siku moja. Serious? Hapana, sijawahi enda. Hujaiambiwa toka uende? Na vile vijana wa siku hizi wadogo wanaambiana na wiki moja. Wanaambiana na wiki moja hata na siku 2 ama 3 mtu akiona unakula sana. Anakuambia hii kazi sitaweza. Anakuambia wewe fanya hivi, enda kwanza home, nitajua kama nitakuja kukuchukua lini. Lakini kwa sisi kwa hali na mali tumekuwa pamoja. Hata wakati ambapo tunasikia ati pengine mambo iko chini sana, bado tumekuwa pamoja, hatujawahi kutengana. Ni nini huwa inawapea nguvu ya kuishi pamoja na hamkosani na inafanya mapenzi yenu iwe mingi wakati mko pamoja? Nashukuru sana kwa hilo swali. Kile ambacho huwa kinatutia moyo sana ni kwamba sisi wenyewe tulikubali jinsi tulivyo. Na tukachukua hali hii ambayo tuko nayo ya ulemavu, tukasema itatutishia maisha. Sisi tukajikubali jinsi tulivyo. Kwa hivyo kila siku tunajitia moyo na kumuomba tu Mungu atupe nguvu za kuendelea. So wakati mko hapa na Baba Rachel, of course kukosangi matatizo. Amkosanangi? Hapana. Hatujawahi fika hapo sisi. Hata hajai kuambia tu aseme kitu sikie ya Baba Rachel hapo. Wewe umenigombanisha bure yani. Umeniambia nini baby? Hapana. Sisi unajua huwa kulingana na miaka ile tuko nayo. At least unaangalia hata ile yani zinaitwaje hizi talks, mazungumzo ambayo ni kamili, usije ukazungumzia yule mwenzako vibaya. Sasa huwa tunaangalia tu, huwa tuko waangalifu sana kwa upande huo. Tunaangalia sana tusikwaze mtu yule mwingine. Kwa hivyo sasa sisi tunaishi kama mtu na hata ni zaidi hata ya ndugu na dada sisi, kwa sababu sasa sisi wenyewe tunapendana zaidi. Wow. So umewahi fika mahali ukasikia umekosea Baba Rachel na labda ukamwambia pole? Kuna siku kitambo kidogo tulikuwa tunazungumza tu kama jokes na akakasirika. Sijui ni nini nilimuuliza, nikasema kuna kitu nilisema wacha nisiseme hivyo. Nilisema
Ndakaeko rurumo kia maraka. Sasa akakasirika, akaniambia hivyo umeniambia sijasikia vizuri hata kidogo. Sasa nikamwambia samahani, mimi sikujua kama utakasirika na tulikuwa tunaongea tu kwa utani. Sasa kwa hivyo saa zingine matani pia si mazuri sana. Sasa tangia hiyo siku nikachukua hatua nyingine. Nikawa sasa sitakuwa nikimtania sana. Nikajua sasa upande ule ambapo hataki matani, naondoa hayo matani yasiwe karibu sana. So wakati mwingine nikisikia pia nazungumza kwa nguvu sana, ninajua unajua wakati mwingine wajua wakati mwingine wanaume kama mfuko wao uko chini kidogo, tatizo liko. Anaweza kuzungumza vibaya. Lakini sasa huwa tunajaribu sana. Mimi nikijua hali iko namna hiyo sisemi sana. Mpaka wakati mwingine ananiuliza mbona umenyamaza hivyo, ni kwa sababu sitaki labda tu collide kwa kitu ambacho hakitaweza kututengezea maisha. Yes. Yeye amewahi kuambia kitu alafu akasema pole, akasikia nyewe sijakwambia poa bibi yangu. Wacha nikwambie, wanaume si rahisi sana wakisema pole. I'm very sorry to say that. Sio rahisi. Pole yake ni ngumu kutoka. Pole yake ni ngumu kutoka, lakini kuna matendo mengine anafanya, unajua huyu anasema tu sorry kwa njia zingine. Mbona unafikiria kwamba wanaume wanasikia ugumu kwa unajua wakati mwingine wamama huwa tunakutana, tunazungumza story. Unasikia watu huwa tuko very careful. Mtu atoe stories za kwake. Lakini unaanza kusikia wengine wanasema hata kama kuko hivi na hivi na hivi kuko hivi. Sasa unajua kumbe hata kwengine inafika inakuja kama inafanana na kwangu. Lakini sasa unajua huwa tunanyamaza sababu mara nyingi inasemekana atumia ni kutumiria maodo. Sasa huwa tuzungumzi sana, tena huwezi taka kuanika mume wako sana. Sasa vitu kama hivyo, kwa sababu katika hali ya kuanikana pia haitakusaidia. Utasambaza mambo ambayo si mazuri. Umaiona hana pesa kulingana na ile language anaongea, lakini hutaki kumwonyesha ni ukweli hana pesa. Huwa ninajua. Hata akizungumza huwa ninajua, namwambia sasa wewe wacha tungojee Mungu. Tulia tu na Mungu akupe amani. Na nimekuwa mara nyingi nikimwambia hivyo, anatulia. Namwambia sasa wewe. Inasemekana wanaume kama hatuna pesa mapenzi inakuwa mingi. Sijui kwa nini. Umeona kitu kama hiyo? Ati mwanaume wakati hana pesa, saa hiyo matamshi yake inakuwa mazuri. My love, sijui nini. Inasemekana hivyo wanaume wakati wamesota wakati huo wanakuwa wazuri zaidi. Hata hakuna kitu kama hicho. Kidogo kuna dosari. Wakati huo sasa kwanza kama mfuko wake uko chini. Sidhani hata kama atazungumza. Wakati mwingine hata mtu ananyamaza sana. Mpaka unashinda unamuuliza wewe ni mgonjwa ama nini? Mbona unatulia? Maana ni vizuri pia kujua. Yes. Lakini kuna watu husema wanawake hutake advantage. Wakati mwanaume hana kakitu, saa hiyo ndio utamwambia hebu nifanyie kitu fulani. Ataitikia tu juu anajua hana kakitu. Si kweli? Wengine wanakubali. Atakubali tu. Shingo upande, lakini anajua tu hana. Ni ile kujitia moyo, asionekane ati yako chini. Na hiyo ni kawaida tu. Alright. So, kuna Valentine. Labda maneno matamu tu kwa bwanako ili angalau pia najua pia kuna Valentine, unajua pia ama vipi? Bas. Ni sawa mimi. Najua labda hutapata nafasi. Unajua hii ni nafasi mzuri sana kwa sababu pia watu wanaona. Nafasi nzuri. Ni nafasi na by the way wengine pia mwenye mnatuoja hapa. Mwacha kutuangalia hivyo ni kama nyinyi hamjui mapenzi. Ati watu wanataka kusikia. Ati naona pia mnagojea msikie maneno matamu ya mapenzi. Ati ndio mkopi ya kutumia Sunday. Haina mambo hata mtu akikopi. Unajua sasa kuna watu wengine unaweza kuwa labda pengine kutamka sana mbele ya watu kidogo mtu anahofia. Lakini kwa sisi because people wonder watu wenye labda ni blind hawaoni mapenzi yao huwa aje. Je, wanapendana kama watu wa kawaida? Mapenzi yetu inakuanga juu moto hata kuliko hiyo kuliko yetu. Yetu inakuanga top. Juu sasa sisi hakuna wakati utachukia mtu ati kwa sababu hana pesa. Hakuna wakati utachukia mtu ati kwa sababu ya appearance. Kwa sababu kitu cha kwanza haumuoni. Yeye mwenyewe yuko vipi?
Lakini sasa ndani yako unajua huyu mtu unampenda na unampenda kwa yani kwa dhati. Ile yani unampenda kwa upendo, yani mapenzi yale ambayo ni ya damu. Si ati kwamba ati ni kwa sababu huyu mtu ako na kakitu. By the way ni kweli juu unajua hawa unaona Nyambura na Recho venye watu wagalia vibaya ikifika ni hapo wanasema mimi nataka mtu akona pesa. Nataka mtu akona kakitu. Akona gari. Hiyo story kama hana gari tusiongelee. Kwa hivyo yenu ni ile ya kutoka kwa damu. Yetu ni ile ya kutoka kwa damu. Tunapendana tu hivyo. Maana hata wakati mwingine hata kama mtu hana unamwambia tu usijali. Mungu atatujalia. Na by the way sisi hakuna pesa za mtu. Mimi nikifanikiwa, yeye amefanikiwa. Wow. Akifanikiwa, mimi nimefanikiwa. So sisi hakuna mtu mwenye yani muda karoga na pesa siake sia kado sia kugaishi nisi hakwa maudo tamasio. Kwa sababu kama tungefanya hivyo, hao watoto hawangesoma. Ni kweli. Kwa sababu mara nyingi mimi nilikuwa natoka. Nyakati zile mimi. Sasa hebu acha turudi nyuma kidogo. How do you people get money? Mnatafutanga pesa wapi ndio msomeshe watoto kama hawa ni wakubwa, mmewalea kutoka wakiwa wadogo? Pesa ilikuwa inatoka wapi? Sasa watoto tumepitia katika pite nyingi. Kuna nyakati pia tumeenda kwa street kitambo kidogo. Tulipotoka hapo Mungu akanijalia nikarekodi album yangu ya kwanza. Sasa hiyo album imesaidia watoto. Tumekuwa tukitafuta hivyo na ninaenda ninauza hizo CD. Wacha siku hizi unajua CD hazina market kwa sasa. Okay. Lakini Mungu alitusaidia maana baba yake pia alikuwa anajaza zile bursaries na mimi ninatafuta. Sasa hiyo kidogo kidogo tukijaza tunaenda tunaongea na mwalimu. Tunamwambia mwalimu usifukuze mtoto. Lakini tamu ikiisha tutakuwa tumemaliza hiyo karo ya tamu hiyo. Katika huo muhula sasa tulikuwa tunalipa kwa muhula pole. Bora ikifika mwisho wa muhula tumemaliza kufanya nini? Kulipa hiyo karo. Sasa hiyo ndio imefanya tuweze kufikisha watoto mahali wamefika. Wow, turudi kwa mapenzi. Sitaki tutoke hapo kama nena maneno matamu. Kwa unajua sasa yeye ni kijana saa hizi. Unajua bado wazee hawazeekangi. Bado ni kijana. Huyu ni kijana barubaru. Yeye ni kijana. Huyu ni kijana. Sasa sisi kwa sasa sisi tumerudi kama vijana sasa. Exactly. Kwa sababu sasa mabinti zetu ni wakubwa. Kila mtu atakuja kwenda zake tu. Kweli. Na tunawaombea tu neema ya Mungu. Sasa sisi katika hali ya mapenzi sisi tuko. Mimi bado nampenda mume wangu. Mwambie moja kwa moja yuko hapo. Mwambie baba anakupenda kwani. Unajua kuna watu hapa wanataka kuona tips. Wanataka kuona sababu tips zenu wao wanaona nyinyi hamuoni. Nyinyi mnapendana wao hawapendani. Wanaona sisi tunapendana. Shage ni my husband. Na ninampenda kutoka ndani ya moyo wangu. Yeye anaishi pale. Nikitembea sijawahi kumbuka mtu mwingine. Ninamkumbuka yeye. Maana najua ni yeye tu ndio mume wangu wa kipekee. Na si kwa ajili ya kujisemesha, ni wa kipekee. Kwa hivyo kila mtu akiwa na mume hakikisha ni wa kipekee. Kama uko na mpenzi hakikisha ni wa kipekee kwa sababu mambo ni mengi. Wow. Wakati wamekosana watu utawaambiaje mtu hubehave aje kama mmeoana na mmekosana? Wakati wakikosana na mmeoana hata kama hamjaoana na nyinyi ni wapenzi pengine mnanuia kuoana. Kama mnanuia kuoana msivunje mapenzi yenu tu kiholela. Ni vizuri mnapendana na mnasikizana. Hata mkikosana ketini chini mzungumze. Mtu asichukue silaha kumdhuru yule mwingine. Ketini chini tu mzungumuze. Na kitu cha kwanza muweke Mungu mbele yenu. Kwa sababu Mungu akiwa mbele hakuna jambo litaharibika. Hautakuwa na moyo wa kuwa na hasira kutaka kuua yule mwingine. By the way ningependa vijana wa siku hizi na vijana ambao sasa wako katika hali ya mapenzi. Unajua pale mwanzo mapenzi yanakuwa ni moto sana na ni mazuri. Lakini mtu akikaa kidogo ndio unajua tabia za yule mwingine. Lakini ukijua mtu hata tabia zake ziko namna gani mzungumzie. Kama wewe uko na tabia nzuri sana mzungumzie. Kwa sababu huwezi jua yule mtu amekuja vipi mikononi mwako akiwa na tabia ile. Kwa hivyo ni wewe utamold, utamfinyanga, umuelezee na mara nyingi umuombe.
hata kama anakosea. Muombe. Nao wanaume, kama bibi amekuja hajui kupika, hakuwa ameoleka mahali pengine, kwa hivyo umfunze kupika, si ndio? Kabisa, mfunze kupika. Kama we unajua kupika, mfunze kupika. Na kama hujui pia, mtafutie mtu wa kumfunza ili yakuwe na knowledge. Kabisa. Usimtusi, usimtukane, usitafute wale wanaitwa ati side chick. By the way, side chick kumbe unawajua? Side chick atakumaliza. Parodi. Umewajulia wapi wao? Side chick. Side chick wako tu. Si ati wameanza leo. Wako hata tangu zamani. Na unajua wao huwa wanapenda kushikilia mahali pale ambapo pako na asali. Na pakiwa hapana asali hautamwona side chick pale. Kwani ataramba nini? Naona? Mambo kama hayo. Haya, sikujua unajua side chick. Wow, patia Baba Rachel naye tusikie maneno yake ya mwisho na maneno matamu kutoka. Unajua sasa wanaume na sisi yetu sasa ni zaidi. Maneno waacha kusema nyambu. Haya. So Baba Rachel, hii microphone iko sawa? Acha kuiguza ndio iache kelele. Sasa maneno matamu kwa Mama Rachel. Unajua wanaume pia sisi tumebarikiwa pia kwa sababu upande wa maneno unatongoza mtu mpaka anakuja kwako. Anatoka kwao. Imagine convincing ni maraflas. Una convince mtu anatoka kwao anakuja mnaishi kwako milele. Kabisa. Sasa si hiyo ni tricky? Ni kweli. Kwa hivyo pia lazima pia yako tusikie nayo. Nikwambie. Hakuna kitu kizuri. Kama asali ikiwa kwa nyumba. Honey, why? Ni kitu kizuri. Na usiangalie mke ni mweusi ama ni mweupe. Kitu kizuri ni vile mnakaa kwa nyumba. Na usiseme ni mkonde ama ni mnono. Na zaidi kwanza mcheki kwanza. Unamtengeneza kanywele. Ukimtengeneza kanywele anasema wewe ni mwisho. Bas. Na unampea fare hata akikula ni sawa. Hiyo si unajipembelezea. Unasema my sweetheart, shika hii. Unaweza kunywa kasoda. Na anaenda vizuri. Kwa hivyo usiwanyime pesa. Kwanza kitu kile mnaweza kosana na mwanamke ama bibi ama your sweetheart ni katae kumpatia kitu kama fedha hivi. Kwa sababu ukimpatia fedha ya kwenda kujisaidia hapa na pale, hata utasikia kikisema ya pada, hata kama si nyingi. Lakini nafikiria ni wa kitambo, siku hizi wanakula mpaka fare. Nikwambie kitu moja. Wengine hucheka na side na upande mwingine upande wa left ama right. Anacheka na style. Na kumbe roho yake haiko kwako. Kwa hivyo pia na uangalie ni nani unapea fare na ni nani unapea pesa. Kabisa. Siku anakupendea pesa na hakupendi mwenyewe. Kabisa. Mwingine unaweza kusema ati uko na msichana your girlfriend. Na hiyo girlfriend kumbe ni ile inaitwa keromi. Keromi. Keromaga gikora na nyama. Kanoto ria wihiti neno mihuhi eromaga iurite ihenya. Eja tira mihuhi. Eromaga iurite ihenya. Niki tondu riri yo ne akuria yumite ho. Ya guikara hau. Tareke ngurie mwiritu mwega kumumenya atia. Mwiritu mwega ri. Tariu yo gicagura mwiritu uyu wacagurire riu nyina wa yari. Mundu aracagura atia? Tondu hau ni haratuikari na thiku ici. Ndungicagura. Cagurirwo ni Ngai. Ndu ukumenya atia Ngai ni agucagurire? Ngai angi gucagurira ri.
ukumenya na tekniki ciake uria hana na makiria no igue gathimu thaa ciothe my sweetheart wi mwega riu acio ri ni aria riri akuria na kura acio ni maguagu eni ni akuria atago maguagu morite tiga riu ni ukona your sweetheart ona ndukamwire nduri kindu akakuria wina bus fare ukamwira ni nyuma nayo no ndingigana ndukahuthire yaku tondu muthuri kana mundu muthuri ndagirirwo kwaga kindu muhuko ukaigua kuikiria ku ka mpesa ukaigua kana batete na rĩngĩ ona harĩa ũrathiĩ nĩ hafi ya 10 no ũgaikia ta 2,000 eni nigetha muonie malafla hagoka kindu gia bata nĩguo rĩu rĩ Valentine nĩ Sunday nĩguo nĩkĩ kĩu kĩngĩtũma mũkenerere Valentine yanyu especially tũmũtionaga but nĩkĩ kĩu kĩngĩtũma atĩ mũigue Valentine yanyu nĩ yoka wega we niĩ gĩkeno kĩmwe ingĩkena nĩ kũigua nyũmba ĩno yakwa ĩrĩkĩte rekeni ndĩmwĩre he kĩndũ kĩmwe thekaga na ngatheka ta ũrĩa mũndũ ũiguaga athekaga ta kĩrimũ tondũ nĩ kũmenya ta rĩu rĩ ingĩtuĩka atĩ ta rĩu ongorwo nĩtangĩtio tondũ rĩu ti ndĩkĩrĩragĩũka na ndĩrĩragĩthondekwo rũthingo rwa mbere rĩ tondũ mĩena ĩno ĩngĩ nĩ mĩega rĩ no ti mĩagĩrĩru biũ ndĩrĩrarĩka biũ rĩ he ka mũndũ karĩa keragwo atĩrĩrĩ karĩa nĩme rĩ gatiendaga kuona ngũkũ yene ĩ thayũ nĩ kũmĩhuria na kamĩhuria rĩ gakamĩtwara kwendia ĩgatuĩka thogora na rĩu yatuĩka thogora nĩ ũramenya maũndũ macio na rĩngĩ nĩ ũrehokete gatumbĩ hau kana ũrehokete gacogoo kau nĩ ũkũkarĩa nĩ waigua rĩu mathĩna nĩ koraiyĩtwo ngũkũ ndanaiywo nĩ ũndũ wa gũkorwo gũtarĩ rũgiri nĩ tondũ wa kwaga rũgiri tareke rĩu tũcoke moiga kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma mũkũngũĩre Valentine nĩ kũrĩkia nyũmba ĩno yanyu twambĩrĩirie na nĩkĩo ndĩ gũkũ by the way nĩkĩo ndĩrokire hĩndĩ ĩyo nĩkĩo njoka rĩu Valentine ĩtigĩtie thikũ igĩrĩ nĩgetha tũngĩhotithio nĩ Ngai tũrĩkie mũciĩ ũyũ na nĩ tũkũigua twakena so nĩ tũkuma haha tũcoke oho twambe tũthiũrũrũke nyũmba ĩno tuone ũrĩa tuonete hĩndĩ ĩyo ĩngĩ kana kũrĩ ũndũ ũcenjetie na nĩgetha tũcoke tũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ asante so mwĩrori wa Barothi wa Thayo TV nĩ tuokĩte gũkũ kũrĩ kapu ĩno na kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma tu makũngũĩre Valentine njaga nĩ korwo tũhota kũrĩkia mũciĩ ũyũ mũciĩ ũtigĩtie party nini mũno makĩria indo iria ndĩrona tũtigĩtie sinki cia gwĩthambĩra moko cia kĩoro nĩ tũtigĩtie cioro igĩrĩ tondũ cioro rĩndĩ nĩ thondeke tũtige tũrekera cia thĩinĩ cioro cia thĩinĩ nĩ thondeke but kĩoro rĩu kĩo kĩenyewe kĩrĩa kĩrabatara kũhagĩkwo kũu thĩinĩ tũtirĩ ũguo ũngĩhota gũkorwo wĩ haha no ũheane nĩ tũbataire kũhaka nyũmba ĩno rangi nĩguo kuonia kũrĩa kũrahakwo rangi tondũ nĩ irakĩoyoirwo na igũrũ rĩu ndĩ na rugarĩ by the way ũraigua karĩera kahana atĩa we kagĩrĩte piũ nĩ smart thitima nĩ ciarorirwo bas tũtigĩtio gũciĩka finishing nacio kũrĩa gũtekĩrĩtwo matawa na kĩ by the way mũrona kũhana atĩa ndũtige nĩ gĩkeno tũrakena na tũgacokeria ndaigua nginya horerete haha nyũmba nĩ iranenehire maũndũ matigagĩrĩte gũkũ mũno hau mũikarĩte hararĩho aca rĩu thaa ici nĩ ta mwĩnja kũringana na nyũmba ya tene rĩu yaramĩtio na tũrathondeka master bedroom yanyu rĩu mwĩna bedroom yanyu na ĩna bafu na kĩoro airĩtu mena bedroom na bafu na kĩoro na gũkũ igũrũ kũrakĩoyoywo na maũndũ maingĩ marĩa makĩhanĩkĩte nĩnjũ tũkorwo tũgĩthiĩ nĩgetha na ceiling nĩ ndona ĩkuo nĩ ĩrekĩrirwo na nĩ gĩtigĩtie kũhakwo rangi na nĩ tigĩtie
kumwe na nitigetie kurikirira na ndona haha nje ndirabatara grill na kamurango kanini ga cuma ga grill yo na to tiles hau thi ni ndona tiles ina cio tinjiganu finishing no tutigetie gweka ndona murabatara mirango etatu na riu main gate ĩrĩa ĩkuria mwisho nikio ndenda tombe tumenja riu inyuĩ mũgũikara hau nĩtũgũcoka tũke no tũgĩthiaga na mbere ri tatuhe namba yaku ya thimu nigetha mundu ungibatara guikia kanyamu turikie nyumba ino yanyu na Valentine nie kiu nokio ona ingiaga gwika undu ungi ona iko he mundu nyendete ona njae kumutwara Valentine na ndio ahota kuigura haha akorwe ho that is tiga we unajuaje wewe akorwe ho in case akorwo ho ati ona ingiaga kumutwara Valentine na njike kaundu gaka ndoka gwika niguo ngoro yakwa yaiganira sawa sawa lejo tigana ni we 07 namba 07 10 0710 519 402 mishokera ringi 0710 519 kende miandike haha 519 hathi mishokera ringi nigetha andu aria marakika ati ha 0710 519 402 acha niandike hapa we warathikiriria haha ngociria reke ituike kaundu turikiri nyumba ino tamaka itigitie handu hanini muno makiria na ndoiga uguo tondu ngirwa kuria turongereire ni ukuona hau maikarite ni kuongerera turongereire herara echo patio ni kuongerera turongereire nyumba irakinyite hatairo ikinyite turongerera nginya haria ni ukuona kuria guothe turongerera turacoka na iguru ri irakinyite haria urona rangi haria urona irima riria turamia babatia na iguru no ona uria ambatetio na iguru riu guku ni spacious ati riu matirikoragwo na stress ona hanini turamia babatia na iguru uguo riu guku riera ni rirahota gucirculate wega oya microphone iyo uria Recho merute wega uke nayo haya da hena be nimeandikira ha YouTube 0710 519 402 ikuruta u Peter Karanja Peter Karanja gikiru ni kiheo gia Valentine gia kurikiriria nyumba ya Peter Karanja riu njugire njukio muthe njui ntuna nitwa na inyumo no njui ni muihe mwako ngindira kawa hiram naguo njikarire muno no ndaiga no nginya njuke tondu ndiendete kurimiti ngai ndoigite ndekuheana cieno na ndoigite tutikurikia mwaka uyu na tungirikia miaka ino yeri hamwe ri mwiroreri ona eto gukirathimwo muno makiria so ndia tuthiuruke guku thiini tuthiuruke guku thiini na ndenda kepini na beno haha nigetha mundu wothe no ahota kumiona wega yes ucoke woe thimu ya dad to niwe rahuthirwo nigetha mundu wothe ugukorwo agituma na thank you muno Doreen wa Jiko na aria angi othe akinya Eunice Wairimo thank you Kenais thank you muno Pastor Rose Richo Peter Maina thank you Eunice Wairimo thank you Monica Wanyoike thank you Shiko FM thank you na aria othe maratwirorera haya ndirenda mundu ngwitwo Recho ni wina baya dad ofed ugo tuguthi tukimiheana go tugithia thie dada ndimokire hau ndirenda ithue tumagare nigetha tuonie andu uria kundu guku kuhana so tanyitira hau aya njore itawa riri gatuthiururuke nyumba tukwambiriria na master bedroom yao so shika hapa nyambu endo uta explain shika mic kira na ihenya tutire na mathaa shika gaguthio murikite na ithuĩ na nyambu ni agwithie gitutaragiri to niwe ndaheire ikare guku nigetha nyambu tongoria na guku ana shika ishike tu utando ki explain so haya ino niyo master bedroom iria turathondekire iri guku thiini wa nyumba ino nona toima table room toingira master bedroom niwe no so twende reke wega kioro na bafu nikio giki nona ni guthondeke no gutigitio gwiko finishing ni gugikwo finishing wega niguo gutire nona hari uguo ri hahana turabatara kioro kia haria gia gwikira hari uguo rona hau uguo ni harabatara kioro na shower guku iguru turabatara shower guku iguru tugubatara shower no riu ino nyumba ino ndiari ho ni kuongerera turongereire thiini wa nyumba yao so tuthie na ku iyo niyo master bedroom nona ni njikire nginya ceiling na utuika ndira hakwo rangi
Nyambu tiga ihenya tukoparate tiga guthio uguo bua rora thutha haya kuhana uguo gutigetie kuhakwo rangi na still gwikiro tiles uguo kwi mundu ngihota kwirutira ni wega muno makiria. So Nyambu ni undu wa andu aria marathie na mbere na gutuma tuhe namba iyo ya thimu 0710 0710 519 519 402 Shokera ringi 0710 519 402 402 Recho ya thimu ya dad nigetha mundu uratuma ugatwira nigetha tuhote kumacokeria ngatho 0710 519 402 ungituhe ngiri yaku, ngiri 5 ciaku, ngiri 2 ciaku, ngiri na 5, ngiri 10, ngiri 20 ona kana ciringi 500 no tugucokia ngatho tondu gutire kindu turarega nigetha tuhote gwika nyumba ino finishing. Ni tuthie uguo riu tuthie nginya bedroom yanyu. Recho ni uratukanirwo muno, tuthie uguo chap raka he message ndome haya tuthie haya tuthie na guko haya guko ni riko na rĩo no rĩrambatĩrio na igũrũ rĩu ũngĩrora nĩ ũkuona at least nĩ kũndũ spacious gũtigetie kũhakwo rangi na gwĩkwo finishing ya ceiling gũkũ nigetha at least gũkorwo kũhana wega. Hena bedroom ya airĩtu rĩu aya twĩ nao, bedroom ya airĩtu aya twĩ nao nĩyo ĩno no kuhana. So gutigetie tu o kuhakwo rangi gwikirwo ceiling na ndirwo ceiling eho ngwiritwo uguo ni mama Recho ceiling ekwitigetio gwikirwo uguo no finishing peke hana barabatara murango toiga mirango turabatara 3 na riu kioro na bafu gigikirwo kioro na bafu gigikirwo wega haha uguo githondekwo wega na hii shower yao no wakiona hau iguru hena itangi gatangi kaguo na kuigirwo kare kari supply ya mai maya maguthie bafu na maguthie washroom ya mama Recho na baba Recho. So Recho nyitha thimu ino riu ni njikare nayo aya gopu aya thank you mundu gwitwo Gladys Chege no watutumira ciringi 1000 mundu gwitwo Faith Muthoni no watuma ciringi 500. Haya o tugithie na mbere tugwetere na mbere ringi 0710 519 402 yeah 0710 519 402 0710 519 402. Yes. Haya tuthie na mbere riu twambe tumeja nigetha tuonekana he wira ungi murute guku nja na murathimo muno makiri nyu muratuma Ngai witu murathime. Haha niho toiga ni harabatara to tiles tito ingi na acoke hekirwo grill tondu haha niho nja ya nyumba, haha niho ka corridor ka nyumba kari hekirwo to tiles hau tonini na grill na acoke hekirwo kamurango kanini ga cuma ga kuhinga hau uguo. Ungirora nyumba iyo ni ukuona ni irambatirio na iguru pio ti uria twamionaga hindi wengi ni ukuona ni nyambatie ni tigite kuhurwo kigu na hihi kunyorothwo hau iguru inyorothwo hau iguru uguo harambitie kunyorothwo anyorothwo wega coke hurwo kigu othe. Rogiri ni mwatigite mwana uyu kwina mabati ngũciria ũngĩrora nĩ ũkuona nĩ rwĩkĩre no kautie rũrahũrwo ki nĩ ũkuona nĩ rũthondeketwo already rũkanyitana na nyũmba ĩyo yothe nginya na kũrĩa thutha gũtirĩ handũ hena space. Rĩu kũndũ tũtigĩtie tu na ngũci nĩ ũrona itangi rĩho, itangi twambire kũriga hau nĩgetha tũrĩkie gũthondeka gũkũ tũcoke tũrĩigĩrĩre harĩa rĩagĩrĩire. Nĩ ndaiga Catherine wa Kibini atũma ciringi 1600, Catherine wa Kibini atũma ciringi 1600, Gladys Chege nĩ atũmire 1000, Faith Muthoni nĩ atũmire ciringi 500 na no tũgũcokera namba ya thimũ, tũhe namba ya thimũ rĩngĩ 0710 no gwĩrĩri mic 0710 519 402 yeah 0710 519 402 yes. Haya ũngĩrora mwana ũyũ ri rũgiri rũrũ no tu no rũtathondeke face ya na mbere tu rũa no tingĩrĩa mbeca nyingĩ gũcinwo ngarori ĩmwe ya mahiga na kĩndũ gĩgwĩtwo rori ĩmwe ya kagoto na rori ĩmwe ya mũthango. Horo ũcio ũkorwo rĩkĩrĩire tondũ rũrũ no ruo rũtigarĩte, rũrũ no ruo rũtigarĩte rwa na mbere. Rũrũ rũngĩ nĩ ona rwokire rwaturuma cioro uguo rĩ gũtirĩ space ĩngĩ ho, rwokire rwaturuma cioro hau. Rĩu nĩ wakĩona nĩ twamairigĩra ũndũ atĩ gũtirĩ mũndũ goka interfere nao, gũtirĩ mũndũ goka interfere nao ona hanini. Nĩ wakĩona rĩu
uria gwithondeketwo wega na horo ucio ngakirikirira hau. Haya, ungicoka uke mwena uyu ni ukuona bafu na kioro iria tuma kuo thiini. So na iguru tu turabatara gatangi gatari kanene, gatangi taka ugire ni gatangi gaki 200 liters, ngiri ithatu na magana lita ngiri ithatu na magana meri. Kungiona mundu ukuheana gatangi ka lita ngiri ithatu na magana meri kaigirirwo haha nigetha kahote gu supply mai washroom ya airitu na ya mami wao na baba wao kuria mwena uria ungi. Mibaibu ni connected already, ni kuhota gukurukia mai macio nginya washroom ĩyo ĩngĩ. Bas haya, riu tucoke na guku cioro ici ngwiciria no ga finishing tu igwikwo kanini nigetha ikorwo ihana wega na irikirire ngwiciria irikiririo tu na gwikwo finishing njega nigetha igie na face. Haya, sawa sawa. So pole pole. So ngwiciria ngirona riu ni ukuona nyumba iyo ni irathie irikirire na njira njega, thitima ni ndore na igathondekwo wega na itangi ria lita ngiri ithatu na magana meri aiko itangi ria lita ngiri ithano riumaga around 30k depending na niku uragura. Ndagurite ngurika ngigura ria gwitu muci ndagurite around ngiri 34 ngiri 32 hau uguo itangi ria lita ngiri ithatu ngwiciria ni around 20k kindu ta kiu, kindu ngiri 20 hau uguo. Ndire sure, ndire accurate, but iri kuri njira hau uguo ngiri 20 hau uguo, ngiri 2025. Ngwiciria wina icio gukorwo twina itangi riega ria kambuni njega, itangi ringihuthika. So uguo niguo kuhana rira tumenja na nigetha wone riu face ya nambere no tutari riu peke yake ya perimeter wall. Perimeter wall onoko itiranyerokio to ni njui ni kuhurwo ki baadaye. Ngwiciria riu no ne uria kuhana. Guko ni kuria tukite gutari na rugiri, kwari na mabati matherita mayo urona na mbere, na riu tutiai na mubango wa kwandandura nyumba, no tukiuga tutingiruta wira uyu wa gwikira perimeter wall twage kurikia nyumba na ndiarikitio. Riu ngwiciria ni uguhotha kuona wega, ni ukuona wega uria kuhana na mbeca cianyu kuria ikoretwo igithie. Na rugiri bado royo na iguru rugiri ruu ni ruwe na iguru, especially mwana wa thutha to niguo nyumba iri riu rutigitio kunyorokio nigetha maundu mothe makorwo mari mega. Ngwiciria ni ukurora ukona uria rukihana. Yes, ni ndagucokeria anja yaku ya itangi lita ngiri ithatu na magana meri. Ndreciria ni approximate ngiri 20 kana 25 hau. Bas maundu makorwo mari mega. Riu no wakiona uria kuhana kuna mwana wa na thutha katucoke mwena uyu ungi nigetha ukione uria kuhana. Yes, riu guku ni mbeca cianyu ikoretwo igithie kuri mundu wothe wanatumira ndwa ya mbia. Na wakiona riu maundu uria mahana ndi mwena wa rugongo wa nyumba, ni ukuona rugiri ruu ni rurekerirwo wega, rutigitie o kuhurwo ki na gukorogerwo kuri iguru nigetha twikire macuba nigetha gutiri mundu ungihota gukira ati ona iritu matiga mami wao. Riu maundu mothe marikoragwo me mega. No wakiona riu uguo niguo kuhana. Mabati maya nimo turenda kweheria nigetha twikire perimeter uria ya na mbere ndi na goro, no kindu kinini muno makiria turikiririe horo uyu twigane kindu rori imwe ya mahiga, rori imwe ya kagoto, rori imwe ya muthanga, turikiririe horo uyu ukorwo githira. Yes, ndirehoka Nyambura tucokerere namba ya thimu nigetha mundu ukuhota gwika ati riu akorwo agituma thaa ici 0710 519 402. Peter Muthoni ndo no atuma ciringi 250 ngai witũ kũrathime muno makiria. Na tukiambiriria tuma na ngiri na igana ria 25 riu twina ciringi ngiri 3 turorete ciringi ngiri 4. Yes, twina ngiri 3,998 na ndirehoka mundu wothe wi haha ngitwikirio no kono ciringi 500 kana ciringi ngiri kana ciringi ngiri 2 kana 5 nguci no tuhote gukorwo tukirikiriria nyumba ino na maundu mothe marikirire. So nguciria riu mundu wothe werorera kuu guothe tuma niona uria kuhana na ndirehoka riu twina rough idea ya kiria tukoretwo tugitura
tutigitio gwika finishing na finishing ngwiciria ni gukweri huthu muno makiria na riu no wakiona nyumba yao ni weo nyumba thaka muno makiria. So patire kuria tumite ngwicini kwa kuraihu muno makiria kiria tutigitie nikio kinini. Charles Chege no watuma ciringi 1,000 Ngai witu akurathime riu turorete ciringi 5,000. Imagine uri tuma ngirinya riu turorete ciringi 5,000. God bless you. Ngai witu akurathime muno muno makiria Charles Chege nä ndå gutumira ciringi 1,000 tungigea na andu igana na ningi maikie 5 ungi wa 2,000 na ndukelimite korwo hoti waku ni kuona 10,000 tutiregete nigetha turikiririe giki ni kiheo gia Valentine gia kurikiriria muci uyu uria tukoretwo tugiaka kwa kahinda. 1,000 ni oka kuma kuri Isaac Bogwa. Ngai witu akurathime Isaac Bogwa ni undu wa kuima nigetha tu celebrate Valentine na kapu ino kapu ndionaga na ngwiciria no wake ona ungituika ati ni ugu celebrate na ukihinda iki gia Valentine turikiriria mucio wao tondu kiu nikio gikeno kiao moiga gikeno kiao gia gu celebrate Valentine no kurikirio nyumba na ni ndakiuga hatiri undu ungi guka ndimarikirie nigetha ona Ngai amatuine nake aigua gikena. We uratuma kindu giaku ni wega njuge o we uratuma kanyamu kau Ngai akuhotithitie wi maundu maingi muno makiria urakorwo ugithara muturire-ini waku wi maundu irathimo nyingi muno urakorwo ugitia na njira ni Ngai urarutira wira ni Ngai uranyitira itemi. Andu taya matarona kaingi na kaingi ni hinya muno ukore makihota kumagara guthie gucaria no riu twambire tukurora security yao nikio kindu kiria gia bata muno makiria tondu kungigituika ati matiri na security njigano na kanyamu karia makiri nako gukuithia gatigo kirutwo na koguo thutha wa kungaira na kunjira ni marakorwo na ni makoragwo ni andu tondu no wakina mabati maya no kuruga kuruga tugikiona atiriri ni wega tuke twike uria tungihota na ni tuthiete tugakinyukia makinya maingi nona haria tukinyite riu haha apart from perimeter ni tugubatara gate njega ungigwa biu ni ukuhota tu kuheana gate. Ngai witu arokurathima gate itire goro ungihota tu kuheana gate ithu tugucokia ngatho o irio kuhota kuona tutirari miti mundu ungigwa ni ukuhota guita rori ya muthanga wi wiki kana rori ya mahiga wi wiki kana rori ya kagoto no tugucokeria Ngai ngatho na nigetha Ngai witu ahote gukena tondu ni njui ni gikeno hariwe riria tukuruta wira toyo nacio irathimo itikaga micini itu. So ndenda Nyambura ocokere namba ya thimu ni undu wa mundu ungikorwo hihi ni hindi join na ni akiona mwaka uria hana. So nigetha tu Kathiri ni maina ni atuma ciringi 1,000. Thank you so much ni atuma ciringi 1,000. Ngai witu akurathime na no turathie wega ndarigwo atiriri tambo. All right, okay. Mbeca no iroka. Thank you Kathiri ni maina ni undu wa gutumira ciringi 1,000. God bless you. Ngai witu akurathime muno makiria na no tuthiete wega ndirarigwo ciaruga 17 niki ndirageri okay Masi Mambo ri kire giatuma iruge 17 ri Masi Mambo ni atuma ciringi 10,000. God bless you alone. Ni atuma ciringi 10,000 ndarigwo ati ciaruga 17 niki na kaijugire kandivaira maitho ni atuma ciringi 10,000. So thank you muno makiria Masi Mambo. Ngai witu akurathime muno makiria ni undu wa gututumira ciringi 10,000 riu twina ciringi 17,000 o riu tuoka. Amen. Oh, God bless you. Na ciringi no metwambire kuria story ithui ni hindi tuoka twina ciringi 10,000 na 17,000. God bless you so much Masi Mambo na mundu ungi wothe uraigwa kwirutira tari mundu no igeni ni kai njeke nyumba yo ndimihurithie kindi wiki ungigereke ngurengeti yo ndi wiki ungigereke karimeta woro reke ndugamirire ndi wiki turathimitwo na njira tofauti tio tugucokeria ngatho na Ngai witu ni egukurathima tondu uguo Ngai arakuiguithia ni kuri andu maiguithikaga aikora iguithika tariu etagwo atia ndamuona haha au he mundu aiguithika thaa ici ndenda andu maiguithike ri ni hinda ria kuiguithika ndiramenya kwina Valentine ndirarega na ndiramenya ni ukagurira mwendo waku ihua ndiramenya ni ugeka maundu maingi ni ukamutora trip ni ubangite ngiri ta igana handu cia kuhuthira Valentine na mutumia waku ithu tutirenda nyingi tu sacrifice re 10,000 tu sacrifice re 5,000 at least family ino na we kenerere Valentine ino na njira ya kumarikiria nyumba mundu gwitwo
he mundu wi haha uretwo riri he mundu wi haha ugwitwo aretwo Kena S ni oiganie kugura itangi riu turabatarana haria thutha. Oh, thank you. So Kena S, God bless you so much. Oiga itangi hokero riu no kugura na no akigwa titangi atiriro imara around between 20 to 25k to rire ya lita ngiri 3 na 200. So no akauti gatangi kanini. So Ngai witu akurathime Kena S ni undu wa sacrifice mahindini ma Valentine waiga ni ukonda kugura ihua riaku ria Valentine kuri kapu ino njukire gucerera na tondu ndiga twina 17 na 264 tukiririkana ati kwi mundu werutire kugura itangi riu no wakiona ikoni ta twina hakuhi riu 40 tondu no wakigwa icio no mbeca cigugitumwo. Haya tucokere namba ya thimu nigetha na Kena S urathimwo muno makiria Ngai amitage mabataro maku ngikamubataraga kuigwa o hamwe na aria angĩ othe marathii na mbere na gututumira mbeca haha. Twire namba ya thimu ringi. Namba ya thimu ni 0710 519 402 tucokera ringi 0710 519 402. Yeah. Wow, thank you so much. Thank you. Thank you. Ona aria angĩ othe marerorera ni no nyende tu o mundu wi haha tu akuithio murigo Ngai uiguithike ma ukiri ukateke guheria riũa-inĩ ma uiguithike tu tu wona uria mwako hana ake tuingire nyumba akita riu ake tucoke haha etekera tu mundu witu kuiguithika kapu ino to no ona uria mucio hana ndakuoni uria mucio hana uiguithike wike okaundu na Ngai witu ni egukurathima na itano ima guku at least ngiuma guku ri kinyite 50 ngwiciria ni no ngena muno makiria na amenye ni twahota gukira gikiro fulani tondu haruki itawali thimu ino haha getha tuhote kurikiriria. Yes, good. So okay, kajekere nyamu cia haha nigetha tuhote kwaria wega. Very good. So kapu ino nona ni kapu thaka ni andu mena gikeno ni andu mendete Ngai ni andu mendaine. Okay, he mundu atuma na Cooperative Bank atuma ciringi 800. God bless you so much. Message ya mundu gituma semambo ni yoka riu wega ni atukinyira wega na riu thaici twina ciringi 18 o riu tuoka twina ciringi 18. Baba Lecho twina ciringi ukwira andu atia ta munengera microphone ukwira andu atia ta imagine andu aya mararugama na inyu hindi ino kwina Valentine nigetha nyumba yanyu ihote kurika ukumera atia no nyende macokerie ngatho aya maratuma na aria makoretwo magituma tondu we ni wikuretwo ambiriria ni kundu kunena muno makiria nie nguga atiriri inywe muratuma Ngai witu amurathime ni njui nginya ona kuria gwetagwo na kuria rũĩ rwa mukira wa iria ona ni mageretie muno na ni marugamite na ithwe muno nguga atiriri wothe wikite oguo ri no reko oguo ri Ngai witu amarathime na atuike wa kumarora atuike wa kumarangira Ngai witu arotuika wa kumahakiria giothe matari na haria hothe kiria giothe manyita na moko mao gigatuika kirathime maguru mao matuike mekirwo hinya na ihenya toria maandiko tuiguaga uhoro wa andu aria mari na mago Ngai witu amongereire hinya na Ngai witu akirugama nao nikio ona ithwe muthenya o muthi inywe andu muturaga munyitagirira andu wale mavuta ithwe Ngai witu ndamuonekanire ndamuhe hinya ndamwikire hoti ngiciana yanyu atumi yanyu mugie na veva nigetha aingi mamenyage atiriri muri andu arathime nigetha na haria hothe mwathie Ngai witu akamuonekanira nigetha
makamenya ati muri andu arathime. Amen. Ni tondu ni Ngai. Wow, irathimo icio ciothe mawe uratwirorera. Amen. Enda kugaya kirathimo kiu. Amen. Na njira hi go support andu aya tondu ni njoka ngamukaira na nyumugete. Taru nari Wanjiru ni atuma ciringi 500. Nari Wanjiru urathimwo muno makiria. Amen. No akigwa irathimo iria mwendithirio ni Baba Rachel. Amen. Na tugacokeria Ngai ngatho tondu mari muoyo. Na njugaga ungienda kuhe mundu ihwa riake muheririe muoyo. Amen. Yarionage korwo nyumba ino yarika ihakora ngine thakare. Tugiuka guku muthenya wa mwisho tugiuka kumihingura wega ri tondu wa kumihingura ri. Amen. Ni njuge akoge gikeno. Hallelujah. Giakoge gikeno kuri mundu wothe urerorera haha. So Baba Rachel tatuhe namba yaku ya thimu ni ndu wa mundu hiyo ngikorwo wanyitanira ithuĩ thaa ici. Okay, 0710 519 402 0710 519 402. Alright, ikuruta Peter Karanja. Thengio muno makeri. Ucio tumire ciringi 800 etagwo Esther Wangari. Asante. Ni Esther Wangari kegwa famu wega. Na thengio kuri inyu murathi na mbere na gutuma ndumiriri cia nyuno iranginyira. Murathimwo muno makeria. Asante. Ni njui tukoretwo na maundu maingi muno online na maundu marabatara mbeca ira turari na inyuĩ online iyo twari na inyuĩ online mwabatarago mbeca twabatarago mbeca kuma kuri inyuĩ na ni njui andu aya online mutinogaga tondu Ngai witu nake ni murathimaga muno makiria. Ni njui gukago muthenya ti kaundu kahuthu no Ngai witu ndarekaga twage nikio tuheanaga tutiheanaga ni gukorwo na indo nyingi tuheanaga ni gukorwo Ngai ni tuwi uria tuonaga twaheana nikio tugituma tuheana niguo tutihana ni gukorwo na indo ati cie tayari ati twahoyo tugakorwo nacio. So jokera namba ya thimu ni 0710 519 402 0710 519 402 ikuruta Peter Karanja. Riu ni ritwa riria rikuma wona watuikirie Kenya mutha ici twina ciringi 18 na 500 ma 64 na he mundu ucio wakiuga nake ni kurutira itangi etagwo Kena S ni kurutira itangi. Ngai witu rokurathima Kena S. Mungu akubariki sana. Ari angi othe marathie na mbere na gutuma ni turamuona na Ngai witu murathime muno makiri. Esther Wangari ni twanyita mbia ciaku ciringi 800. Ngai witu akurathime muno makiri wi Kenya na wi diaspora twagucokeria ngatho tondu ni kurutira kunena muno makiria. Asante. Nitwakuonia nyumba uria hana na ngwiciria riu wena rafa idea ya uria nyumba hana tumite kuraya ingigakinya haha kinyite tondu twekire nginya maundu tutabangite ni tugwika niguo no Ngai agituhotithia gukorwo tugika niguo ni tutumirwo ciringi 100 ni mundu gwitwo Alice Njoroge. Asante. Thengio muno makiri Alice Njoroge ni undu wa gutumira ciringi 100 tugire ha gutire kindu turarega tondu ciringi yothe ni abata muno makiri ona we aratuma igana ciringi 200 ciringi 500 ciringi 50 kiu nikio wina kio na haha tuyona ni gutire kio tuko turegete undu kaigua ati ukiaga gutuma ati tu wina igana acha ari tumeka na 50 tuma tuko na haja nayo. Ni kuongererwa handu ne teithia muno makiria na thengio aya Kena S by the way ajire kwa ni guku Kamuru ucio waruta itangi. Okay. Oiga kwa ni guku Kamuru na koguo guko no mucie na inyu mwe hata turi ihane ho haha hetagwo Ng'undu Makongo. Kamuru Ng'undu Makongo. Mundu ngena kumucerera gucukira Kingoris wagucukira hare Kingoris waima Kingoris woe motorbike umere magutware gwa ithe wa Rachel ri utonaga mena nyina Rachel ni megukurehe nginya guku ni andu ega ni andu afata anduthi andu njui megitio na matwendete muno. Ugithi hare YouTube ni kuna ndapini namba ya Baba Rachel niwe ureto Peter Karanja ndapini namba yake hau iguru na namba yo niyo 0710 519 402 0710 519 402 laruta Peter Karanja thaa ici twina ciringi 18 na 600 ma 64 no turathie turorete 20 ni kwenda hihi wikire microphone nigetha agea kiugo kimwangira andu aya tuturorete kuhinga nigetha mundu wothe gukora video no online ngwiciria no wega uthie na mbere na gutuma wakora video no please tutumire Kenya mugaku na nige gukorwo gatukinyeire
we wona tuima live no ukore video no nitwakwihoya kanyamo kari ugukora ututumire nigetha wakora video no tutumire kanyamo gothe kari Ngai gukuhotithia tuhote kurekereria finishing kugekinya no igwa no uhote gutugurira gate Ngai witu akurathime tondu obe wa mwanya muno makiria ungigwa fifi ni ukuhota kurugamirira perimeter wore werabatara rori ithatu imwe ya mahiga iwenge ya muthanga na iwenge ya kagoto na hihi tuthimiti tuiganona ungihota kunyitirira hau kana kurugama nao na njira iyo tutire kindu turegete ungigwa ni gutwikiria ciringi 500 ciringi 1000 thaa ici tuthimite haha kana kiria giothe Ngai egukuhotithia ikagwo tutanoima haha na Ngai witu ni egukurathima muno inyume mutete mahinda manyu mugoka gutwirorera Ngai witu murathime muno makiria it's not for granted ndungitwirorera tuhu no guoreka Ngai witu ni gukurathima it is not in vain maundu maya tureka ha Ngai ni ari turiha na arathi aturihite tugithiaga na mbere so Mama Rachel ungetaka kuambia hawa watu wamewasaidia kutoka mahali tulianzia hadi sasa utawaambiaje? Mimi tu maneno yangu ni kusema Mungu awabariki sana na azidi kuwainua na sana Mungu awapanulie mipaka kwa sababu Mungu atakapowapanulia mipaka bado wataendelea hata kushikilia wengine. Tunashukuru sana kwa mahali tumefikia tangu tulipoanza. Tumeona tu nguvu za Mungu na kama si wao kujitolea labda tungefika mahali hapa. Kwa hivyo Mungu wa amani azidi kuwabariki na azidi kuwaongezea na tu mimi tu ningependa tu kuwaombea Mungu azidi kuwapa neema kwa sababu saa zingine ukikosa hiyo neema uwezi hata ukatoa na kwa sababu Mungu amewatia moyo ndio maana wanaweza kutoa. Kwa hivyo Mungu wa amani tu azidi kuwabariki na azidi kuwainua. Sisi wakati mwingine hatuna maneno ni kusema tu Mungu awabariki kwa maana tumefurahi na ninajua nina imani kule ambako tumetoka ndio kulikuwa mbali sana. Hii nyumba ilikuwa nzuri na tunashukuru Mungu kwa sababu hata roofing imefanyiwa vizuri. Kweli. Kila kitu kimefanyiwa vizuri. Sasa tu ni kushukuru Mungu. Na hao watu Mungu awabariki. Wasiwahi kosa hata siku moja. Hata wao chochote wanataka mbele za Mungu, Mungu awatimizie. Okay. So kore mundu wokantha ici ino ni couple blind na tugire turorete gukungwira Valentine na tuiga couple ino blind no wega tukungwira Valentine nao na njira ya kumarikiria nyumba ya wetigaritie gapati kanini muno kuria kunene nikuo turutite wira muingi muno makiria uko tukiraramia nyumba ino na kumiaramia na iguru kuminehia na iguru gukirieti room turakirietire ha master bedroom kure nehia room ya iretu indo iria turabatara nini na ndecigwetete thiini wa video ino na nyumba ino ndimionanetie othe hiwe waingira ni ukumiona hu nitwamionania na tuiga no twende couple ino nawe kungwire Valentine na njira njega na thengio ni ndona mundu ugwitwo Mere wa Njiko Kabiro nyatoma ciringi 1000 na kugwa ndagika-ini no twina ciringi 19 na 664 turorete kuingira thiini wa 20 mbeca no iroka indi we uratwirorera namba ya Baba Rachel ni 0710 519 tondu na microphone ndire kende megwete 0710 519 402 0710 519 402 ekuruta Peter Karanja jokera rege 0710 519 402 ekuruta Peter Karanja ugitutumira thaa ici twi ha tutano ima live stream ino tugucokeria Ngai ngatho ntantu no tugukuhoerwo nawe na kwihira ritu na ciringi 19 na 664 twambiriria gwitia mbeca ici I think 10 minutes ago na ritu na 18 imagine 10 minutes ago na twina 18 na Ngai no egutwika wega we uraruta kirathimo ni hariwe na Ngai witu ni egukurathima na ni kuri maundu maingi muno urithiaga ugakora mirango imihinguku ni kuri kundu kungi uribataranagia ugabatara maundu ugakora mirango ihingukire tene ni undu wa maundu maria waneka ino ni mbegu urahanda na ni hari muthenya umwe ukagaya kana ukagetha mbegu ici turahanda thaa ici ni tukagetha muthenya umwe
na koguo ndukae kumaka kana kuona ati ta tunogire muno ni jeni turutite muno makiria no ta makawe woka tha ici no wike kaundu na gacenjia muturire wa kapu ino tondu njui hihi Ngai ni kuhotithĩtie na njĩra ĩmwe ona kana njĩra ĩrĩa ĩngĩ. So namba ya thimũ nĩ 0710 519 402 0710 519 402 ĩkũruta Peter Karanja na tondu nĩ ndĩrona tũrorete kũhinga ngwĩciria tũkĩhingaga we ndũgetĩkĩre kũhetũkĩrĩrwo we nawe ũgũkora video ĩno ĩgĩthiĩ na mbere no ikie kanyamũ gaku na nĩgetha between now na rũciũ nĩ njũĩ mbeca iria igũkorwo itũmĩtwo nĩ ikũhotithia kũhota kũrĩkia mwaka ũyũ ona ihenyo ta ũrĩa kwahotekeka tũngĩhota kuona ciringi 200 kana 300 no tũhote kũrĩkĩrĩria nyũmba ĩno na njĩra njega nĩ hakũ nginya karangi kũrĩa gũtigarĩte tiles ciĩkĩrwo bas mũhote gũikara wega na maica mega niĩ ngĩthiĩ maũndũ-inĩ mangĩ na kũrĩkĩrĩria mĩaka ĩrĩa ĩngĩ ndĩ nayo na maũndũ marĩa mangĩ ndĩ namo rĩ ndige maũndũ manyu mothe moka wega. So God bless you so much kũrĩ arĩa othe matũtũmĩra kanyamũ ona arĩa marathiĩ na mbere na gũtũma Ngai witũ mũrathime. Thengiũ mũno Jeni Njoroge mũndũ gwĩtwo Monica Wanyu Ikeke na S mũndũ gwĩtwo Shiko FM mũndũ gwĩtwo Peter Maina thengiũ nĩriga atĩ baruthi wĩra waku nĩ ũngenagia nĩ kũnyitĩrĩra arĩa matarĩ na ũhoti nĩ Ngai wakwamũrire na egũtũra kũrathimĩte. Thengiũ mũno makĩria Monica ũkauga be blessed all mnaojitolea onawe baruthi thathimu mũno nĩ wĩra mwega. Thank you Monica oiga King'ori stage na jua hiyo stage wow. Okay Jane Njoroge okay, God bless you baruthi and the beautiful couple Jane Njoroge thank you. Shiko FM kuiga amen ona ithuĩ tutakite gwitũ no tũgwaka cause nĩ twarathimwo nĩ baba witũ nĩ irathimwo nĩ ciarekererio ro rĩu inyuĩ mũtakite nĩ mũgwaka. Grace Ng'ang'a thengiũ no atũma ciringi 100 Ngai witũ kũrathime Grace Ng'ang'a. Nyambuna rĩga may God bless this family. Team and Lucy may this family receive grace and grace. Pastor Rose Richoiga in Jesus name amen. Irathimo icio ciarekererio Esther Wangariga good work for all ndirĩ no hoti munene no ihiga rĩakwa nĩ ndatũma trusting God for my own house this year. Wow. Our God is a miracle working God. Na nĩjũ nĩ agwĩka ũndũ. Banis Gatia Riga Kena yes may God forever fill your gaps whenever you call him for coming through for them. Baraka asante sana. Mũrĩmi Nyagũthiĩ thengiũ kena mũno nĩ kwĩrutĩra gwake na S na arĩa angĩ othe marerutĩra. Angel Pinya wow amazing work Farodhi God richly bless you asante. Rose Kikuhega Farodhi Mungu anakutumia na anakupeleka mahali thank you so much. Na ndũmĩrĩri ingĩ nyingĩ mũno akina Mother Ihatu geithĩka mũno makĩria pega Farodhi we mũrathime mũno makĩria asante sana. Peter Maina thengiũ mũndũ gwĩtwo Eunice Wairi Mwesta Kavengi mũndũ gwĩtwo ciringi 500 nĩ twatũmĩrwo kuma kũrĩ Esther Thananga. God bless you. Rĩu twĩna 20 na 200 ma 64 twĩna tũhota gũkinyia 20,000. God bless you Catherine Dongo asante sana Catherine Dongo ona we no wongerera ciringi 500 Catherine Dongo. Ngai witũ kũrathime mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũkorwo gĩtũikĩria ciringi 500. Esther Thananga na ĩno atũma 500 rĩu twĩna ciringi 20,700. 0710 519 402 0710 519 402 ĩkũruta Peter Karanja. Irene Nyaga thengiũ nĩ ndona ũgĩtwĩra kaũndũ Irene Nyaga na kũgaciko okay right thank you so much. Ũndũ ũmwe na andũ aingĩ mũno arĩa matwandĩkĩire gũkũ mwena wa YouTube tugacokia ngatho nyingĩ mũno. Margaret Wanjiko thank you so much nasema nawapenda bure asante sana. Pauline Wanjiko kũiga na thimũ hii inyuĩ othe na Ngai ndakanareke mwage inyuĩ mũraruta Ngai witũ mũrathime mũno. Kũrĩ arĩa megũthiĩ na mbere na gũtũma rĩ nĩ tũkũrĩkia video thaa ici no nĩ njũĩ gũkĩrĩ mũndũ ũkuona video ĩno nende gũtũma. So we ũkuona video ĩno tũtũmĩre na ndũkae kũnoga nĩgetha tũrĩkĩrĩrie mwaka ũyũ na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima. So God bless you so much. Mũkĩgĩe na mahinda mega Baba Rachel na Mama Rachel. Nĩnjũĩ mũndũ wothe ũkuona video ĩno ũrĩa ũtanahota gũkorwo live thaa ici nĩ egũtũtũmĩra kanyamũ baadaye. Nĩ tondũ tũgĩtigaga live stream ici na andũ aingĩ magacoka gũtũma baadaye. We ũgũtũma baadaye tũtigũkorwo hihi na mweke wa gũkũgweta
no Ngai witũ nĩ ekuona hitho-inĩ nĩ ekuona atĩ he ũndũ weka na nĩ ũrĩ rathimagwo na maũndũ maku mothe nĩ mekũhingũka angĩkorwo makwamĩte maũndũ maku nĩ mekũhingũka kanyamũ karĩa gothe ũkuona tũtũmĩre so tũrĩkĩrĩrie na namba ya thimũ tũiga nĩ 0710 0710 0710 519 402 0710 519 402 ĩkũruta Peter Karanja. God bless you so much na ũrathimwo mũno makĩria na happy Valentine kũrĩ Baba Rachel na Mama Rachel. Asanteni sana. Okay. Tũngĩahoera